Stranka Rusa Srbije u Čačku je politička stranka ruske nacionalne manjine, kao i svih građana Republike Srbije, bez obzira na rasnu, versku ili nacionalnu pripadnost, koji su se slobodno udružili radi ostvarivanja političkih ciljeva. Svojim radom i političkim delovanjem na političkoj sceni u Čačku posebno ćemo biti usmereni na zastupanju interesa ruske nacionalne manjine u Čačku i zaštiti i unapređenju prava kako ruske, tako i pomoći svim nacionalnim manjinama i socijalnim ugroženim licima u skladu sa Ustavom i zakonom. Cilj nam je da predstavimo probleme izbjeglih i raseljenih lica u Čačku, jer nam je najveći deo tih lica nestao iz evidencije, tako što su postali građani grada Čačka, a njihovi psihosocijalni, ekonomski i drugi problemi ostali su nepromijenjeni. Zalagat ćemo se za prava svakog građanina u Čačku, da slobodno iskazuje svoju političku, kulturnu i svaku drugu naklonost prema Ruskoj federaciji. Pozivamo sve građane Čačka da svojim glasom podrže našu manjinsku stranku, kojoj nije cilj osvajanje vlasti, već da društvo kome mi težimo bude slobodno i pravedno. Glasajte za broj 5, Stranka Rusa Srbije.